Another malakan yam, we can ask the Alakontin Barani T. Barkeling, and while I shangang one, Kapai Badak, Ronkin and Dangro and Dangro Bakan, Ban Lerin Konalat Kurin Banakali, Ban Focus, Ka Lukan Lokare Witch, Kajuba, Kakwiko Redana is to walk, Ray Witch can answer, Koronkin and Dangro, Hujan Dangro, who the ditch, May Chakum SPLIO, Chaka. Guanyano can Shigorian Marai Kore dan Shitwo, Chicken where why army, chicken can look. Ko badi ni SSPDF, Baka Jochere, which can answer, Kawiyara do. Chiku myself came Yadi Chela no, Janisha, the Nikadisho Kudang Road, Jendang near Barrow, Shakanak, Kasha make to Wanakan, Shakananki, Shakarior, can Wenamo, Shakan General, Woody Shala David Majudak. Ban madan shora ladan walle ban jeling kajan lukan cha lukre wi kajuba mangway ngeneka biya kamal anda mandu ni shang kwasnyak ala yanong roisne chairman shaling han walle shang kangwan kapai shang wan kapai badak kurun kin dangro udjan dangro bakal ban latest court session kirwani tin content pilot gwalok ban kalinkel wanti kone chalat rewi kajuba ka freedom all ka shanga jok ka pai badak kurun kin dangro udjan dangro bakal gwadan chi lawyer Nathan Kontin Chunkel ka first vice president Dr. Riek Machar shike right gwalok kajen special code dan to bana right ka mandan chi to ki take many issue micha kamnyal a defense team ka Nathan Kontin Chunkel ka Dr. Machar take jom kenalat ando gor kano de kan jek ka Nathan Kontin cha gwan ki Nathan Kontin ne Dr. Machar lat kan wo kan pen ka ko de ka jek ka client kien ki Nathan Kon tin ku kan kala defense ban report nu ga ban bilinga jenmane ami jen shangan yam ka je ko bi no online tv channel bi jek guje ka youtube ke guje ja ka facebook gore jen ojen deri channel deri je support nu guje ka youtube goro no bi subscribe kun guje ka facebook goro no jen bi follow ban shiwe ka roja dan le rode ka main topic mandanen to kon gwas me ke jan rei lok gwada dan shi na news tre wi ke juba lawyer Dr. Machar chika right chika la do nene gor kan o de ke je Dr. Machar kan de ke je Dr. Machar de kan lo ko daro do yaleka ka chang dan en walu do wajeto ko jaram de dien goro jelo de jelo ka ta dan dong daro we ni ka dara ko lat ke je gwas dan en we chong nyam lokten ko raman ngwan dien tama ne Gabriel Doblam si dubde chala do dong che tok ke ban jo jig bone nyam gwazman but ke nyam charma dan chala te netin kon tila different lawyer Dr. Machar ka dob dan gor kan de kan Dr. Machar de kan loka je ko daro chong nyam na ke changa dan chi kwa lo de chu ke je de kan lok si different si kanetin kon tila judge yene jogono nena kene very important longo no de ne amadan en chungne ke kwide de ne loko daro realeka aka kuje mo gone yo de ne je ke Dr. Riek Machar de ne we dore ko de ne right keja de ne yo Jacob brother realeka chikala do ne me nyo the pair kene a fair legal process ne me gone de yene mo ke permission ko de ne gwada dan teten ko en Dr. Machar re duar gwa dan teten sham no ko jalla sham no ko jeka kana shir me dan shalin kaluge dan shiwe ko ne chala dan wo teram gor kana bu ko de amani different lawyer ba cha ka pene dio jenne ke session e dan court session ni am ci kon dial me chala tan jelin gwad dan ci Dr. Machar chala do ne na ajane ne te konte deje kula defense la different lawyer ke te deje kula loko don da ka kula kamwane material ke kwakten kon de kan Dr. Machar kul defend ka ja ka peno je kan ka Dr. Machar de je sialin ko nyume dane ci to ne cela de no eno ne te konte de ko real ka eno baji defend rami lawyer by the way gore jeno baji kon study be tin kon gore no bawlat be ko kon ngaji no ko nguni ko che buraje chachaji yo nyam nat ba ngaji no jen da lawyer is no rate kuje madana lad
ano ko kujo mo me cha pin and then che la ro bro de defend karwade jen be chong ala jen be chong ni am ngono mo bro de defend karwade ko me dan che la den wudi shal ka ajo mela lead prosecutor team ne kontin chung ke self ke me yadit ka gwan ka dak ma char me che la no pen ne ka dialten kontin de we ku dak ma char pen ka wode ko we ku de jen cha choling chi ajo point de cho la no re ma char point de che ngoche gur ko jen la jele ke necktie la do dak ma char che jal ke necktie shir manana changa in that take a lot of things to talk to cha go no de dak ma char de take different lawyer today je lend today je lok ko brother yaleka kaman quality gwasa me different lawyer lat ken wona na gone no bine dak ma char bor yaleka kamane permission mojane ka access ko de ne chukude chi lawyer chi can court chi can inform kan gor kan wona bika ruwan cha gor no bikan kan dong dakra machar ka kwi ko brokular ya leka lo ka ruwan to ba ga prin ko ngai kon diala gor jeno ba ranyin ka diala kon la gor ba ka prin gan diala be kulo nyogolat wada danen waluk waje lukten no shajo mo chajala ajikala do ne instead of making an immediate decision and when me ojen gor kan wona they judge da kan much ka time de kan ku dakar machar de kan wori aleka ko da ro aleka ka chang da na bin mo becho yala chang lok so na me jeri ko da nan cha to binono so take kan ji lokono kam ne permission ko ne ku de so mun yodo din tama kan ganu ku dakar machar kan different lawyer dakar machar begin permission be kan kon li kan etin kon tin gwan kan ni dakar machar after that mishi different lawyer she can message murung she can jekka different lawyer sorry ka judge ka jingwoni and then we kulo won yam ko de ga dak ma cha de ko jako la ready ka jen chang da na ba lugo de ba je to ko jen ko ngai kon dia le look dak ma cha will be very top ko tin balat ka te bag ko goin ma na cha goin ne je tai dan ci kon dia la ngai ka jen wo jen choro ya lekan wala no ba mal ba jinno ngai ka so sudan kan wuda yan kan je lora bank ki ko shebu kuin kwar che jiba aten ke chebe participate mi chare leka self ke me yadi da mi shekana me ngai kon diala tel ramimo mi la ramadan la peace partner ta mal mi de le join point kim de yen point a kwar dan ko le te ter kana mi to mo wi mo yen kwala do ne me a politically motivated case so kujo money ti dakar ma char ko der te kel lawyer ke te de jakare de kan jako balare de ka dob dan broad fen kija ngai konen wonena ka criminal case na tongwan mi chala do jin ci jor shelat what different lawyer fan ke la je kan karandin kan hearing ke gwad dan walu gwaji duk tan kan to but gwazme ka kum self ke mi yadit kan cha gore no de dak ma cha de te different lawyer we can uti dak ma cha chor bolon kam le roded mu ko ro defense so gwad mene jaga different lawyer dak ma cha ko we can tin bar no real tin bar no lat gwalo we can go kun ka dak ma cha ke akan nana la legal expert akan la do ne akan good communication o mu che to kam ramadan en cha gwain kana different lawyer ke wala gwayalong la nyu the no ne me a fair trial the nyu the no malat ke take a chong so tell a different lawyer to debit ka ci karoy karam dan kula la randi dan ku kana defense jen gor kana de ke je they can all the printing material they can go realeka tin bo la dak no char gwadami da tani ndera ka gor so all those things can kon gor kana de doctor rek man char ko kwen kana ti kon ti la nega rega do dene chanyo ko makap kan yal gwaseme ano a lawyer ti gala do ne jokane to konti lat kan lugano e joje no ne pen kanetin konti la jimarka ne tin konti te kelka document char pen ga ko de ka jek ano ka gatkin so mi chere me chagu de no she chuon ko charan chaje de le chaje de peno de je karamandan en chayen de randa pone de jo gul ta dan te ka